E rere toki mai ana ngā mihi a ngā rangatira o te ao tō rangapū kia tā Archie Taiaroa mo āna koha nui ki te motu. Ahakoa I mahitahi a Taiaroa ki ngā rōpū tō rangapū katoa I roto I ngā tau, I kaha ia ki te wero, ki te tau kaikai me te whakahē hoki I wara taumahi I etahi wā. E whai ake nei ko te pūrongo a Roihana Nuri. Koinei ngā whakaahua whakamutunga o tā Archie Taiaroa I te hui whakawhiwhi tohu a kahurangi June Jackson. I enjoyed very warm relations with him. I met him on numerous occasions as Prime Minister, and prior to that I always found him to be a man of great honesty and integrity. He didn't suffer fools and he never left the meeting unsure what he thought, but he spoke with great clarity and great insight. Kua tai atu te rongo o tēnei aitua nui ki te whare pāre mata. Sir Archie was a person, I think, who brought presence and dignity to the role that he fulfilled. He made a great contribution to Māoridom and, in fact, to all of New Zealand, particularly on Te Auhu Kaimoana, but also the Wanganui River Māori Trust. I hou tōna rongo ki te ao mo ana mahi I te Auhu Kaimoana. Ko ia tētihi o ngā mema tuatahi I tohua e te kāwanatanga tainoa mai ki tēnei wā. Ko ngā mahi e pāna ki te wai Māori, ngā ika I roto I te wai Māori, ki ngā mahi tawhito o te tohora, I roto I tēnei whenua, I roto I te ao. Ko ia te toi hau o te uepu Māori, nāna nei te whawhai mo te reo me te pōti Māori. You have, through your representation, lifted the treaty to that level. Kāore hoki aia I tawhiti I ngā mahi whakanoho whenua, pēnei I ona ake whenua o Pākai Tore. Kei te kārawa te pē I tia uri noa I a tātou I te motu, e ngā ture a tau. Mai anō ko ia tētihi o ngā tai tuara a Motari ana tūria, pērā no I te wā I wehe mai ia I te rōpū reipa. Ahakoa tōna taha tōranga pū, tērā no tōna taha wairua. He tangata mau ki te paipera ki tōna hāhi, me tōna kura a Hātua Paora. Ko me ia ki au, me whai a te tika. Nāna te huarahi I wāwāhi, nāna hoki I para. Roihana Nuri, Te Karere.